Hello, we are going to see how you can scan a document by using Android phone. Iyi niyo video ya mbere tugiye kureba uburyo ushobora gusikana ukoresheje telefone yawe document ukaba wayishyira kuri computer ukayikoresha n'ahandi aho ariho hose utiriwe uruha ujya gushaka scanner. Uburyo bwa mbere, first step, you open Play Store. Fungura Play Store muri telefone yawe. Nimara gufunguka urashaka application yabigufashamo kugira ngo usikaninge iyo document. Hari application nyinshi zagufasha gusikana document, ariko wenda urugero search for what we call CamScan application. CamScanner. Tugiye kureba CamScanner ni application ishobora kugufasha gusikaninga ukoresheje Android phone, ukayisearchinga. Then iyo utayifite muri telefone yawe, you see hano ndayifite nuko ari update. Iyo utayifite usanga handitseho install, ukayinstalling, then back ukaza ukayifungura ukayisearchinga. Umaze kuyinstara ukayifungura CamScan. Noneho umara kwifungura ugategereza igafunguka allo, kuko uba uri ku uburenganzira bwo ku accessinga telefone. Yes, next, then aha, kuko hari ama application aba ari premium cyangwa kuri internet. Aha turayikoresha for free users. Don't register, don't sign in, ahubwo kora use now kuba ugiye kuba wayikoresha aka kanya. Kaza ugaklikinga kuri use now, warangiza ugategereza. Ibi barakwereka ko ari premium account features. Uragira letter cyangwa skip. Urabona ko baguha start scanning, ugaklika kuri start scanning. Bakakubaza nimba uri bwemerere kamera gutekinga picture cyangwa se guscanninga, ukabyemera no guklika kuri allo, then ugafixinga kuri fixinga kuri document ushaka gusikana, ukaringanizamo neza kuri document ushaka gusikana. Warangiza ugakoresha iyi buto yo gufotora, ugatereza pressing, then hakurikiraho step yo gucroppinga. Ugacroppinga ya document yawe ukayishyira in form of paper ku buryo iba rectangular, ugakora next. Iyo umaze gukora next crop image, ngo ya program iscanninga yo irabyegeranya ikegeranya ibyo wakoze byose, igascanninga igahindura ya foto yawe as PDF document. Ikonessing image, you see, urabona ko iyi iba scanned document. Then you do what? You click to save. After clicking to save, urabona ko iracya savinga ya document. Yo ibiremereye kuko ibiruta ntago iba ikingana nk'ifoto. Aya mafoto tuzi dusanzwe JPG cya PNG format, ahubwo iba yabaye PDF document. Bakakwereka ko twamaze guscanninga. Urugero twascaninze iyi document. Sasa ntago iba ikiri ifoto, ahubwo iba yabaye PDF. Ubu buryo rero ushobora guhita ubukoresha uyifata ugakonekitinga computer
na telefone ugakuraho iyo dokima as pdf, kuko uba wamaze kuyisikana ukayikoresha haba kuri email cyangwa se n'ahandi bitewe n'aho ushaka kuyikoresha. So murakoze, make subscribe.